Phinde sibuye futhi nesiqephu sika Mama Mtshenge kodwa sikhuluma ngoma wakhe. Ngiyacela ukuthi ungakalike ngicela like uphinde usifollowe futhi ungasifollow. Kwathi kusamile ukhula kanjalo ethuneni lakhe. Kwazwakala umuntu wesifazane okhalayo ehlathini kodwa kungaziwa ukuthi ukhala ngakephi lo muntu lo. Ekhala ehayiza kube ngathi umuntu oshaya emlilweni. Wakhala lo muntu wesifazane kodwa engaziwa ukuthi ukhala ngakephi, wakhala waze wathula. Kwathi kusuka lapho futhi kwazwakala omunye umsindo. Umsindo wenkukhu kodwa lezi inkukhu zakhala ngendlela engaqondakali nje. Kwathi kusekuseni umphakathi wasemgodini wawusuzwile ukuthi uma kaMama Mtshenge phela useshonile. Akekho umuntu wayengajabule ngalelo langa lelo. Baze benza umcimbi ukuthi babungaze ukuthi phela sebezohlala kahle, akasekho umuntu ozoba nenkinga ngoba lo mthakathi beyinkinga kakhulu emphakathini, bebaqeda abantu. Balibungaza ke lolu suku ngwase bebungazela ukuthi sebezohlala ngenkululeko emphakathini. Lathi nje ilanga seliyoshona zaqala inkinga futhi, kodwa babesebetshela seziphelile zaqala phapha. Kwathi kusebusuku zabuyilwa nezakho kaMama Mtshenge. Ngisho emzini wakhe imbala kwakunegumbi la esebenzela khona kunezilwane zakhe zonke. Njengoba bengishilo ukuthi lo mama asika ayikho inhlobo esona adenge naye emzini wakhe. Umuzi wawuncane usabeka. Kwakunebhokisi lakhe la kuhlala khona into zakhe asebenza ngazo, imithi lokubulala abantu nokushintsha abantu abaphendula imkhovu. Wonke amakamera ayinemkhovu yakhe ayekhanya amakhandlela. Yavele yakhanya yonke indlu. Kwathi sekuphathi nobusuku lesangoma somphakathi sathuka sibone into ehlasimulisa umzimba sithi siyasebenza phela. Sathuka sangazi nokuthi senze njalo. Uma ufuna ukwazi ukuthi lesangoma sabonani bengizocela ukuthi ufollowe, ulike mewuthi awakalike, ucommente, uphinde ushare futhi khona uzobona izinto esilandelayo.